Fatalo fatu ia te oe, ia le uso ma le tofine ia Keriso, ia me se foiso se tasi lava o na mawhai, o na mawale nei whaasala launa, I lunga upena te whailangi, I ia le atua, ma nei le aso mata mo fia wa mei le li tātou te mafutai, o le aina o le whaatuatua, ia I ngata fo I lea o le tala ina o le tala le lei. Ina ia to o tele tangata ina ia whaalongo, a wai tupu le whaatuatua le taulongolongo, o le taulongolongo fo I oi le awhionga pa ia lea le atua. That our faith is stirred and it grows when we hear, and when we hear the word of the Lord. So, tato tatalo, ia ona tato whaanongolongo lea I le upo le atua I le neitai au. Let us pray. Whaftai tele no mātou atua o no lo wanga le lei. Mo mātou maua fo I le nei a wanoa, mātou te whaapoto-poto, whaatasi o auna, o mātua mātutua, o tama mateine o le tupulanga talavo, o a mātou a inga umalava, mātou te o mai e whaafoi, le vi inga I lau fio. Whaftai ono lo wanga le lei a te I mātou taito o tasi, wa aia sulo le tino, I lau wanga le lei malo whaamalosi, malo whaamalolonga, e whaafoi e le vi inga ia te oe. A se temita aua ia te I mātou, pēr mātou whaanongolongo, a o ina I mātou, e lau upu, I so se teimi, māso sa umalava, ia vi I ai oe, ono lo waoa o mai pēr ia te I mātou. Mawalunga lo vi ina I mea mātou te whaia, ono Yesu, and we all say, Amen. Amen. Yeah, ia le tua. O le tatou, mataupu o whapea o na tatou talatala noa I le neiva I taimi o le mataupu le Eperu. O le Eperu mataupu e wha, kai koe sfulma le ono, o lo iai le whaitau le I lunga le tatou lau papa, whapea, o le mea lea ia tatou whaalatala atuai, ma le whaamalosi I le nofua alii o le alofa tu noa. Le vai aso na te anei, na tatou talatala noa I pe whai uai le tatou mata upu, I le whai upu lea. Ona ina ua tatou vaava ai I le ngaluenga a le Faitaulaga Sili, o lea la ua tatou iloa, o le Faitaulaga Sili o I tatou, o Yesu Keriso. A le vai aso na te anei na tatou matai I le ato atoa o le Faitaulaga Sili o Yesu Keriso. O ia o le Faitaulaga Sili a wā ua a fio o ia I le langi, ina ua maea o na saunia e ia o le tongiola o oema. So last week we read in this verse 16 that we can approach the throne of grace boldly. That we can come boldly. Why? Because we were talking about the high priest and the perfect high priest of Christ, who now sits in heaven at the right hand of the Father, and we can come boldly because of his completed work at the cross. Lua na tatou matamata I le ato atoa o lona tangata. So he was perfect in his person. He was sinless. E mana malama Yesu Keriso I o tātou ti ngā. E mana malama Yesu Keriso I o tātou vai vai. Aisea, awasa iai fo I o ia I le tino. A le mena tātou mai tauina le vai aso na te anei, e le ia ngasala o ia I se mea e tasi. Praise the Lord. That we know that he sympathizes with our person or our weaknesses. He understands what we go through. Why? Because he himself was fully God as well as fully human. So his incarnate self. Wa saunia fo ia la mea mo I tātou. Le lai whai wina le tātou mataupu le vai aso na te anei. Ona wa saunia e Yesu Keriso mea umalava e manui ai le tangata whaatuatua. So even in his provision for us, that he has provided perfectly in the things that we would need. Le taiauna le nei, o le a tatou vava ai le mataupu e lima. Mataupu e lima anga I le mataupu e iwa. Pe il mafuanga lea no tauwhi mai, tatou tusi le tusi e soto ma le tusi le vetiko. Ona o le mataupu e lima anga I le mataupu e iwa le tusi lea e Eperu. E whaatatau pe a mata o na tātou tilo lo loto I le tu Faitaulaga o Yesu Keriso.
Ia o le faitaulanga fo'i e au ina tatou malama o lo te tono le whenga tuai so le lai whai matepa i tatou anga i le ngaluenga po le ngaioinga a le faitaulanga. From chapter 5 through to chapter 9, we are now up to the part of talking about the superiority of Jesus Christ. So we all know that that's the theme of the book, that's the theme of the letter, that's the theme of the epistle of the author of the book of Hebrews. We've been looking up to this point of the superiority of Jesus Christ, who is greater than Moses, who is greater than Joshua, he is greater than the angels. And now we came to learn last week that Jesus Christ in his priesthood role is greater than Aaron. So that's the reason why I've asked you to hold on to Leviticus 9, hold on to Exodus 28, because in order for us to understand the priesthood role, we have to look at what happened in the Old Testament. So be patient with us today as we go through those things slowly. I taʻauna lenei, e lua vaenga le tātou mataupu. Ai mai tauina mai fo'i. O ai lea o tusia i ai le tusi. O lo tusia le tusia Eperu I tangata Israelu. So, a talanoina loa mea tau Faitaulaga. E malama lama le leile tangata Israelu au Faitau le tusi. Lea la ua a matau no o le tusi tala nga I le ngaioinga mga luenga a le Faitaulaga. E malama lama le leile tangata liutaia lea Faitau. Oh, okay then. Lea la o le a tatou Faitauina, le winga o le whaaola, e tutusa ai Yesu Keriso, ma le Faitaulanga Sili. So remember, the audience in whom the author of this letter is writing to, that the Holy Spirit is writing to a Jewish audience. So remember that, right? So as the Jews read, and as we get into chapter 5, as we look at the priesthood role, as we look at the role of the priest, Jewish people will understand it. They will have a clear understanding. Why? Because they're Jews. This is their whole life. This is their livelihood. This is their culture. This is their identity. So they will understand the role of the priest. So, tato matamata la ile sili ese o Yesu. Ile whenga inga tuwai sa o le ata manino ile tangata liutaia. Ona, o le Faitaulanga Sili, o ia lea e whesa o tai lea tua, ma le nuo lea tua, po o tangata o le nuo lea tua. So, when Jewish people look at a priest, the priest is a mediator. A mediator between God and the people of God, or the people of Israel. So, a tatou wa'ai fo ila ngā luenga a le Faitaulanga. O le ngā luenga a le Faitaulanga o ila tauna whaataunu uina uma, sauninga I tausanga taitasi. O ila tauna saunia taulanga mo angasala. O taulanga whaatonuina, ma taulanga mu, atoa ma taulanga I mea alofa. That when we look at the role of the priest, or we look at the role of the priesthood, the Jewish audience will understand that it's the priest that will be a mediator between them and God. It's the priest that would offer the sacrifices. It's the priesthood that would offer the sin offerings, the burnt offerings. It will be the priest that will offer the grain offerings, or the offerings of thanksgiving. For us as Samoans, we might not necessarily know, because the only part that we've ever known is going to a church and worship the Lord that way. But for the Jews, their worship was the killing of an animal, the bloodshed of an animal. They take it to a priest, and it's the priest that represents them before God Almighty. Ono tātou o Samoa, o tātou a tātou o mai I le alii, mo mau e tātou lewa noa tātou te o mai tātou whale lotu, ia po whale sā, e whai a tātou tāpua inga. A le tangata Israelu, I le ola e o tangata Israelu, e wa awa ai a le tangata Israelu, po le tama Israelu, po le teine Israelu. I le whasinga o mea ni o manu, whasinga o manu, e ave ai a latou taulanga, o le whaafeanga iai ma le Faitaulanga Sili, o le Faitaulanga Sili, e alu le Faitaulanga Sili I le mea pa ia. So e alu le Faitaulanga Sili le mea sili o na pa ia.
Tu so le vao le tangata anu o Israelu ma le atua, e mamao a. Ai masani le tangata iutea. So we're going to look at this today, and we're going to look at the role of the priesthood and understand how Jesus fulfills the requirements of the priest. Praise the Lord. Amen. Ao Yesu, na maliu ma Yesu, ma ua fai ma avea oia, ma faitaulaga sili mo I tātou. But Christ, praise the Lord, because of Christ, we don't have to go through the slaying of all those animals anymore. Praise the Lord that salvation came to the Gentiles and that system has passed. Imagine if we had to go through it. Okay, guys, get our cows ready tomorrow, get our sheep ready, get your pigeons ready, and get all your grains ready. We'd have to all go to Noah's house, right? Yeah, because that's where all the cows are. So, but praise the Lord, because of Jesus Christ, because of the completed work of the cross, we don't have to work the Jewish system. That salvation has come to the Gentiles, first to the Jews, and then the Gentiles, because of the completed work of Jesus Christ. Amen. So, Bela, leatana, whaumi se whaatalatala no ina o le tatou whaawhelua I ona ina ia mana malama tātou o le ngaluenga le Faitaulaga e whaiasi na lave ia ai ono sa'i mai le tatou whaalua. Praise the Lord. Amen. Amen. So, e lua lava ai no tatou launga o le vaiaso le nei, ma le vaiaso asau, e whaonga ia whaiupu ia mua e o le whaiupu se fulu. So mana ia la pea tatou whaitau mai la, whaiupu mua se i o le whaiupu e wha. We will be using verses 1 to 10, but we will look at verses 1 to 4 to start this week, and we will finish off from verses 5 through to 10 in the coming week, or the second part. For those of us with an English Bible, we'll start off with the first 4 verses. With our English Bible there, thank you Lena, if you can read out nice and loud please the first 4 verses. Hebrews 5. Thanks Lena. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. Amen. Thanks, Nina. Tatou whaitau mai whaipuna e wha Samoa, ia. Awa o Faitaulaga Sili Malama, ua whiriwhiria mai I tangata. Ua tōwhia I lātou mō tangata I mea ale atua. Ina ia Faitaulaga I lātou I mea alofa, Faitaulaga o roa o sana. Lātou te mawhaia o nanga maluru I ua valelea, ma ua sise. Ina ua siosio foi I lātou I le vai. Ona o le nei mea foi, e tusa ona Faitaulaga ai ko I lātou, e totongi ali ana sala halelu. Ia whapea foi ona whai mo I lātou lava. E le whai fua foi, si le nei whai mamamadu. Tau o le ua whiriwhiria e le atua, e whapei o aro no foi. E maua tatou manatu mua I le whaiupu mua ma le whaiupu e wha. E pei ona o whape atu, e lua vaenga o tatou mta upu, mai whaiupu mua e o le whaiupu se fulu. O le a tatou vava ai I le Keriso o ia o le Faitaulaga Sili. Amen? Amen. O whaiupu la e wha le neitaia, o te whiatala noa I le awala e mawhai ai on a vea le tangata e whai ma Faitaulaga Sili. A le vaiaso a sau, o le a tatou vaava ai ai I le avela o Yesu ma Faitaulaga Sili. Ma whaatau nuwina I Yesu, vaenga uma ia, o ia o le Faitaulaga Silisi. Praise the Lord. Amen. So today we'll be looking at verses 1 to 4 at the qualifications of a priest or a high priest. What qualifies them? So what's the criteria? So we're going to go into the Old Testament a bit and we're going to have a look at the criteria. But next week from verses 5 to 10,
we will look at the way that Jesus fulfills that criteria. Amen? Amen. So bear with us. Hold on to Exodus and Leviticus as we go back and forth through Hebrews and also the Old Testament. Whamaine whai upu mua mua, a wā o Faitaulaga Sili umalava, ua fili filia mai tangata. The first part of the first verse of chapter 5 says, for every high priest taken from among men. O le vaenga mua mua e te tau wai o nei loa e tātou, o le filifilia o le tangata e a vea ma Faitaulaga Sili. O ia o le tangata. O ia o le tangata e tino mai. E le o se a ngelu na a vea ma Faitaulaga I le mua Israelu. So when we look at the first criteria of a high priest, we find it in the very first few lines of the first verse of chapter 5. For every high priest taken from among men. So the first criteria is that you have to be human. So our high priests are never angels. So you never find in the Bible that a high priest was an angel. It was always a human. And praise the Lord, because when we look at Jesus, who came in his incarnate form, was human. Taupu mua mua, whai upu mua mua, whamai na whaamaunia Yesu, na liu tino tangata, na whaamaunia Ioane, na liu tino tangata Yesu. Whamai Ioane na matou vaava ai, whamai na matou whaangonongo, whamai na matou tangotanga. O moni mauia tangata na whaailoa mai ai, ma whaamaunia ia te I tātou, o Yesu Keriso, sa iai foi o ia, ilona I tu I le tino. So that when we talk about Jesus Christ as the high priest, the first criteria, he had to be human. He had to be a man. And Jesus Christ, yes, John speaks about it in 1 John verse 1, that we saw him, that we heard him, that we handled the word of life. That's beautiful. Amen. Amen? So, that's a tick for Jesus Christ. Vaega lua, tātou te maua I le whaipu lava nā mua mua whamai, a wā o Faitaulaga Sili umalava ua filifilia mai I tangata, ua tō whia I lātou mo tangata I mea a lea tua. Ua tō whia I lātou mai tangata I mea a lea tua. O le vaenga e lua tātou te iloa ai, le ono mea, po le maua le tangata o lana, o le tofi lea, po le tofinga o le Faitaulaga Sili. O le tofi na filifilia e lea tua. That when we look at the priest, the second criteria that is given us in the first verse is that not only is taken from among men, is appointed for men in things pertaining to God. That they are appointed by God. Amen. Praise the Lord. The priesthood was specifically men that were appointed by Jehovah God. So, whamele Eperu na I le whai upu e whamai, I le whai fua e se tasi le nei whaiva mamalu, tau o le ua filifilia e le atua, e pei o arona foi. So le tāua I o le mana malamo I tātou, I le filifilinga po le tofia o le tangata e vea ma Faitaulaga Sili, le ngata o ia o le tangata e tofia mai tangata, ai o le ua filifilia e le atua, wha a pei o arona. Amen. Amen. So the second criteria we find in verse 4, it says, and no man takes this honor to himself. This is the verse that Lena read. But he who is called by God. So the priests were called. They were appointed. They were specifically appointed by God. And chapter 8 verse 3, Mtakoe vagu alona whaikoe tolu. Whapea le tustala Eperu. A wā ua tō whia Faitaulaga Sili uma, ina ia Faitaulaga I mea alofa ma taulanga, le upule nā tōwhia. So e le mawhai o nā tua se tangata Israelu ma whapea, ia o a'ua le Faitaulaga. Le ai, e fili e le atua, le tōwhinga o le Faitaulaga. So in chapter 8 verse 3, no Jew can all of a sudden wake up one morning and say, hey, I'd like to be a priest. No. Chapter 8 verse 3 says, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. And we know from verse 4 it says, and no man takes this honor to himself, no man chooses the role himself, no man
puts up their hand or volunteers to be a priest. No, but who is called by God. It's quite clear. Praise the Lord. So, pe a tatou wa'ava'aina le tofinga o le Faitaulaga, se tatou wa'ava'ai, pe whapewhia la o na tofia le tangata le nei. So, lo tusi la na wa wha'amau mai I le... No, this is a new book actually. Numbers, numera tolu. Se tatou wa'ava'ai le tofinga o le Faitaulaga. Numera alonam ta'apwe tolu. Again, that's in the beginning of the Bible. Right at the beginning of the Bible. Genesis, Exodus, Numbers. Numera alonam ta'apwe tolu. Whaipue lima ono malifitu. Mane pia whaitau mai le tūlea a. Le tūlea lo ye tatu tama. Lima ono malifitu. O le tofinga lea o le tofi o le Faitaulaga Sili. Faitaulaga le tūlea. Thank you, Ia. Faitaulai mai fo I opa ia mose ua whakapea mai. Ia e whalatalata mai le tua inga o levi. Matui nā tui la tō I ua o Arona le rosu taulama. Ina ia la tō au ona ia te ia. La tō te tausi ana mea e tausia ma mea e tausia ele whakotu tonga uma. Lava I luma o le whale tāwhai. O le whakotu tonga e au anai I le nganuenga o le manu. Amen. So, o le vainga mua lea ua tō fia e whaia le nganuenga o le Faitaulaga. O le isi vainga I le ngata o le tangata, lua e tō fia mai le atua, tolu, o le nganuenga le Faitaulaga e patino I le ata se tasi o atalii o Iakopo. So, sfululua atalii o Iakopo. A le tangata la na tō fia e ui mai ai le tofinga o le Faitaulaga Sili. O le tangata lea po le atalii o Iakopo e ngoa ia Levi. Amen. So, lesi la vaenga le nā, po lesi vaenga le nā, tātou te maua mai ai, lea na whaitau mai le pito lea, ia e whaalata mai le tū a inga o Levi, matui na atu I lātou I luma o Arona leo si taulanga, ina ia lātou au auna ia te ia. Manei o tofinga le atalii leo Levi, So se tasi lava la e tupunga mai a Levi, po le tū a inga o Levi, o I lātou ia na tausia le manuman. Lefa me whai koe fitu, lātou te tausi ia na mea e tausia, ma mea e tausia le whaapotopotonga uma, lava, I luma o le whale whetā whai, o le whaapotopotonga. Manatua, mo I lātou ia tātou te le masani le tala ango le nuo Israelu, a o le iai se manu Yerusalema, sa iai le fale apitanga, sa iai le lato manu po le fale whetā whai, sa whaapea ona avea ma manu e tāpua iai le nuu a le atua. So the first criteria is that a priest needs to be a man. Second criteria, they need to be chosen or appointed by God. And the second criteria, we understand from Numbers, chapter 3, verse 5 to 7, that they have to be part of the Levite tribe. So Levi was a son of Jacob. Jacob was a son of Isaac. Isaac was the son of Abraham. So when we look at the patriarch family of Israel, there is a specific line for the priesthood, and that was given to Levi. Praise the Lord. Amen. Understood? So in verse 7, it says, verse 6, of Numbers chapter 3, bring the tribe of Levi near, present them before Aaron the priest, that they may serve him, and they shall attend to his needs and the needs of the whole congregation before the tabernacle of meeting. So we now see that there is another criteria here, that to be a priest in Israel, they needed to be part of the tribe of Levi. If we look at verse 12, whamewhai koe skumalelua I le tusi lea numera, o wa'u fo'i, whauta wa o avea sa Levi, ai le whanaunga Israelu, e whai masui o ulumatua o malava, o e muai whanauina I le whanaunga a Israelu, e whai fo'i mo o sa Levi. When we look at verse 12, it says, now behold, I myself have taken the Levites
from among the children of Israel, instead of every firstborn who opens the womb among the children of Israel. Therefore, the Levites shall be mine. So, malama tato, praise the Lord. A tato wava ai fo'ila I le isi vaenga e whaapea ona ole vaenga mo mua ole tangata, vaenga lona lua, ole tofinga. A tato wa aila I mea lea tua, e fili whaapitoa e lea tua lana au whaina luenga, po lana au Faitaulaga. So, lera o tato I loa, wa filifilia Faitaulaga, la tau te tau sia sauninga o le malu, mai le atalio Iakopo e ngoa ia Levi, po le au sa Levi. Lera wha me e fo'i whai koe whasuma tasi, ia e au mai fo'i sa Levi e whai mo au o Yoba. When we look at verse 41, Jehovah God says, and you shall take the Levites for me, I am the Lord. So the Lord set them apart. Ua filifilia e lea tua, le itu aingo Levi, le itu aingo sa Levi, ina ia whai ai Faitaulaga, po le tofinga o Faitaulaga. O le isi tofinga o le Faitaulaga, e le ngata ina ia olo o iai le vaenga lea o alo po tupuanga o Levi. Ai e fo'i ma le Faitaulaga Sili e mai ia Arona. So e la tato tusi I le e soto a lona mta koe lua sumarvalu. Le sio tusi lea na tuina tu mua a. Exodus chapter 28. The other lineage for priesthood is that not only you are either a Levite, and you can fit that criteria being a son of a Levi or in the tribe of Levi. The other criteria, and this is where the high priests come from, is that you have to be Aaron or a son of Aaron. O le Faitaulaga Sili, o ila atauia, o Arona maona tali, e patino ya Arona. Leilo uma e tatou, o Arona o le uso o Mose. So o Arona, Aaron, he was the brother of Moses. Moses being the leader of Israel. But Aaron was specifically called by God to be the high priest. And this is what we find in Exodus chapter 28. So, maua le tusina e soto e nuasuma valu, fa mai le whai upo mua, ia whaalata mai fo'i ia te oe o lo uso o Arona, a toa ma nona tali, whaatasi mai ia, ai le whanaunga a Israel, ina ia whai maosi taulanga ia tea, o Arona, o na tapu, ma aviu, ma Eleasaru, ma Itamaro, o atali'i o Arona. So, a tatou wa aila ia Arona fa mai lea tua, whaalata mai a te aulo uso Mose o Arona. Fa mai o ia e whai maosi taulanga ia te a. Amen. E whiwhilinga o lea tua o le tangata le nei o Arona ma o nā tali. O ai o nā tali o nā tapu, o Aviu, o Eleasaro, ma Itamaro. So when we look at the other appointed priests, they are specifically Aaron and his sons. And if you look in verse 1 of chapter 28, it's got Aaron and his sons are Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. So when we look at when God decides as who is the priesthood, you've got the priesthood, which are the Levites, the tribe of Levi, and then you have Aaron and his sons, who, in verse 28, God says to Moses, now take Aaron your brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as priest. So, le la o tatou manama I le tai au le nei o Arona fo'i mona tali, o I la atauia e avea ma Faitaulaga. E se sua I whalo tu si wha mole le no mera tolu. Nā le wala au wina o alo nei o Arona, e eile mea tautia lava na tupu ai. So back to Numbers 3, we see the mighty hand of God and just how holy He is.
No mera o nam tau koe tolu whai mua se o le wha. Se whai tau me wha Sili wha Samoa, and then I'll read in English. Wha Samoa ia, o mawha Leo Arona Mose, Yaso, Vitalai, Maia, Yoha, Yamos, ile maua o Sinai. o i ngoa foi nei o atari o Arona, o nā taku o le umatua ia, o a viu, Ma ele a saro, ma ma ita ita maru. maru, o i ngoa ia o atari o Arona, O Faitaulaga na whaauina, e na tofia e ia e whai ne whaiba o si taulanga. A ua oti nā tapu ma a hiu i luma o Iowa, ina o la whaalata-lata ma me ale afi ese i luma o Iowa, i le wao Sinai. Ua le ai fo i nia a whanau, o na whai ai lea o le whaiba o si taulanga e le a saro, ma ma ita ita maru. I luma o lola tama o Arona. Matautia ia le atua le tau te au nei ai a. Whamai o Arona mo nā tani, ai whamai o oti tama i o nā tapu māwiu, ai sea, whamai o whaalata mai ma le afi ese. E matautia i o le atua le tau te au nei ai. So when we look at Numbers chapter 3, we see a story, because it talks about Aaron and his sons, but when we get to verse 4 says, Nadab and Abihu had died before the Lord when they offered profane fire before the Lord in the wilderness, and they had no children. They offered an incorrect sacrifice before the Lord. That before the Lord in the time of the Jews, that's why we're saying, the Jews that are reading the Hebrew letter, they understand this grateful God. Jews actually stand in the fear of the Lord. They have such a distant relationship with this God of Israel because he is so powerful. And his story, we're learning this week about God's story. For a Jew, this God is a feared, revered God. And they actually have that kind of relationship, because if you think about the Mount Sinai, you can't come close to the mountain of God. Why? Because you will die. And so we even see it in Nadab and Abihu. They probably lit the fire in the incorrect way, and God smite them and killed them off, because he is such a holy God. Does that make sense? Yes. So when we look at the appointed men from God for this particular role as a priest, you had to be a man, human, and you also needed to be chosen and appointed by God. You have to be from the tribe of Levi, or you had to be one of Aaron and his sons. So it's very, very specific, the role of priest. So a tatou mata la, ile au mai ele atua o lana tō whinga, mō le tō whinga lea o le Faitaulaga Sili. E te tauona e mai le tua ingo Salevi, o oio le tangata, po o oio Arona, mō nā tali. Amen. Amen. So te le lava le au awina o le mata upu lea, e māneia lava ina ia e māna malama ai nā. But I think it's a good thing for us to understand some of these Old Testament stories, and we see how Christ either bridges the Old Testament and the New Testament, and fulfills the Old Testament and the New Testament, which is beautiful. Number 2, Vaega ona lua, e mau whai upu e lua o tatou tusile e Eperu. Whamai le whai upu e lua, lātou te mawhaia o nā anga malu I e o valelea mai o se ina ua si o mia fōi I lātou I le vai. O le si vai na tātou te iloa, le tangata o le Faitaulaga Sili, le ngata o ia mai le aingo Salevi, o ia fōi o se o le aingo Arona, mō nā talii, ai whamai o le tangata lea, e mawhaia fōi o nā anga malu I e o valelea, mai e ua se. O le manatu e lua, o le tofinga o le Faitaulaga Sili, o le tangata e mana malama I vaivainga o tangata. O le tangata e mana malama I vaivainga o le tangata. E le ngata o ia o lana tofinga mai le atua, a tātou te wawa ai fo I la le whenga tuai. O le tofinga o le Faitaulaga, o le tangata e mana malama I ona tangata ia o mai a lātou taulanga. Ai sea, na le whai mai whai uma whai puelua, ina ua si o mia fo I lātou, ile vai. O le ale winga, o ia fo I o le tangata.
O le whaitaulanga sili, e malama I tangata iau mai a mai alatou taulanga whaafetai. Au mai alatou taulanga angasala, au mai alatou taulanga mu, au mai alatou taulanga mea manongi. So se taulanga lava e sau ma le tangata, e whaafeangai ma le whaitaulanga sili, e malama le whaitaulanga, le rafi ele upu whaasamoa, la tau te mawhaia o na anga malu. A taulo le anga malu o le loto lea o le whaitaulanga. Pio le loto o le whaitaulanga sili e anga malu so le rafi mei upu le atua, la tau te mawhaia o na anga malu I e ua vale lea, mai ua se. Le te o tangata I o mai, au mai a lato taulanga mo a lato wanga sala. Ona ele I sangatonu le mawhauwhau, po tangata na anga sala, po tangata Israelu na anga sala ma le lei loa. Fa mai o e vale lea mai ua se. Where se I o lato wala. When we look at this other criteria, this next criteria that we see in verse 2, it says that not only are they to be human, not only are they to be from the tribe of Levi or a son of Aaron or Aaron, but we see that in verse 2 it says, he also has compassion. So the priest had to be compassionate. And it says he specifically has to be compassionate on those who are ignorant and going astray. So all of these people that are bringing their sacrifices day in, day out, year in, year out, the priest would have compassion on them. Why? It says at the end of verse 2, because since he himself also subject to weakness. In other words, the priest himself will also face the weaknesses that the people are facing. Right? I was reading this too, and I was putting myself in the position of the priest. Yeah, and I myself would understand what the congregation would go through. Why? Because I myself would be tempted with the same temptations, be weak in the same weaknesses. So the priest has to be compassionate to those who are ignorant and going astray. So that's another criteria that we see in this word, in this verse. Whamai whai koe lua sumalwalu, o na whai ai lea ele o si taulanga le tongiola mo le tangata o le na sese I le angasala, pe a sese I luma o Iova, e tongiola ina ai o ia, o na whaama ngaloina ai lea o ia. O le mānei le ata lea tātou te waava ai I ai, o na a tātou mata I le whaitaulanga sili, e mafua o na anga malulo na loto, o na o ia foi o le tangata. If we look at a compassionate priest, so we see that he is compassionate because of those who are ignorant and those who are going astray. So he's compassionate because he too is in the flesh. He too faces similar weaknesses that the people would have to face. And we now understand that he has to give, in the third point today, we will see that he has to give an offering for himself because he's a sinner. Praise the Lord. But we'll look at that at the next point. So we're looking at a compassionate priest. Ai se faita wa se sifa mole faita mai le hotele lua su matasi fa mole mam ia ina ma o ino e la tsalia o sara e se fulu mane lua fa tau io la tuino e o le toninga o la maufa I loa e ta si ma rona imo e tusa mai tu ai e se fulu mane lua lua su male ipa si ane ai lo faitau E abe foi a rona o ingoa o atali o Israelu I le ofi fatafata o le whaamusinonga I lona fatafata. Pe a ulua tilia I le mea palia. E whai mawhaamanatunga I lea unoa I luma o ioma. A tatou matamata I le whaitaulanga sili. Whaitaulanga sili e anga malu. O le ata le whaitaulanga sili leo te fia au mai e inu ta koe lua sumalvalo le soto. Ona o te unga ale whaitaulanga sili, e iei la na uwhi fatafata. I le uwhi fatafata, e iei maata ua se fulu ma le lua. O maata ua se fulu ma le lua, leolo iei whaipasuma 5
angai whaipoi lua sumatasi, e tofu le maa ma le ingoa o le ituainga o Israel. Amen. Ai eva ai le whaatonu wina e le atua o lava a le Faitaulaga Sili. Sa whaapea ona iai manei maa ma ingoa o Israelu, po ingoa ituainga se furu ma le lua o Israelu, e whamaile le whaipoi lua sumaleiva, e abe foi a rona o ingoa o atali o Israelu, I le ufi fatafata o le whaamasinonga I lona fatafata. O le loto ato le Faitaulaga, o le nuu o le atua. Amen? Amen. O nei maa, o lo atia maa, I lunga o lona loto e tau ave e le Faitaulaga, ia le nuu o le atua, ma tangata o le atua, I lona loto, I luma o le atua pa ia. Manatua, ua na o le Faitaulaga Sili, e o iatu I le mea pa ia, ma le mea sili ona pa ia. I was just explaining there that in chapter 28, verse 21, we read that there are stones. These stones are part of the priest's garment. So imagine a priest's garment. Garments are explained from verses 15, but there's a breastplate. On the garment of the priest would be a breastplate with 12 precious stones. Each of the stones would have a name of each tribe or the 12 tribes of Israel. But this breastplate is placed upon the judge's or the priest's chest. And verse 29 says, "So Aaron shall bear the names of the son of Israel on the breastplate of the judgment over his heart." You know, when we look at a priest, one of the criteria is he has to be compassionate. That when this priest, so in the Jewish days of the Old Testament of the tabernacle and the temple, only the high priest will be able to go into the Holy of Holies and into the holy place. And as he enters that place, as he goes to mediate to God, before God, on behalf of the people, he wears this breastplate with the names of the 12 tribes of Israel on his heart. Amen. That's why he has to be compassionate. He's taking all of his people before a mighty and holy God. Amen? Amen. A tato wa'aila I le ata lea. Le ufi fatafata lea o lo iai I ngoa o itua ina se furu ma le lua o Israelu. O lo le fatafata o le Faitaulaga. O lona loto atoa tangata o le atua. Ina ia ave I luma o le atua. Ai pe ona tato mata le vai aso le na te anei. Fa mai le fai pues furu ma le 5 o le Eperu tolu. A wā e le ia te I tātou se Faitaulaga Sili e le mawhaia o na tīnā rofa whaatasi mai tātou I o tātou vai. A ua whaaososoina o ia I mea uma peo I tātou a ua le ai se anasala ia te ia. O le oto iei ni Faitaulaga le vai teimi nei a. A wai le Faitaulaga le wa ia te I tātou. O ai o lo ia te I tātou lo na loto atoa. O lo ia te ia o no manatu ia te I tātou. O lo ia te I tātou ia so umalava. O Yesu Keriso. Praise the Lord. Amen. That nowadays we don't have a temple anymore. The Jews don't worship in a tabernacle anymore. There's no priest. The old system has gone. But Christ, we heard last week, Christ who understands our pain. It says in verse 15 of chapter 3 last week, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses." Why? He did come in the flesh. Why? He was the perfect high priest. He was the perfect sacrifice even. And now he does have us in mind. He is our advocate before the Father. That the priest who used to wear the breastplate with the names of Israel's tribes and wear it over his heart and will go into the Holy of Holies. We now have Jesus Christ, our perfect Savior, and his completed work, because he sits at the right hand of the Father. He's not busy doing sacrifices anymore. His one perfect sacrifice, that was enough. And he is seated at the right hand of the Father, advocating on our behalf. Praise the Lord. So, o le si vaenga tātou te vaai le tangata le nei o le Faitaulaga Sili, o le tangata e malama. I vai no tangata.
Ma le vaenga muli muli. E mau e whai koe tolu. So e waka ai fol wha muli muli whai koe tolu. Whai tau whatasi mai ona o le nei mea I ia. Ona o le nei mea foi e tusa o ka Faitaulaga ai o I lātou e tutongi ai a masala ale nuku. Ia whapea foi ona whai mo I lātou lawa. Amen. In verse 4 it reads, verse 3, sorry, because of this he is required as for the people, so also for himself to offer sacrifices for sins. So le ngata o ia o le Faitaulaga o tō fia le atua, le ngata e malama le Faitaulaga I vai no tangata ona o ia fo'i o le tangata, al vaenga muli o le Faitaulaga Sili na te saunia taulanga. So le Faitaulaga na te whaia ma whaatinoina taulanga mo tangata. So we now see that the priest has to be from a specific tribe or a son of Aaron or Aaron himself. He is also appointed by God. A priest needs to be compassionate. Why? Because he himself is a human. But third and foremost, third and last, is that the priest also does the sacrifice for me. So he actually prepares the sacrifice and he does the sacrifice. The whole of the old system talks about the sacrifice. So let's go and have a look at what they did. So, I whai pumo mua nai tātou te vai ai a. Whamai whai pumo mua, ina ia Faitaulaga I lātou I mea lofa ma taulanga ona o angasala. O whai ngā taulanga tangata Israelu, e mana malama leide tangata Israelu, I tuai ngā taulanga ese. So, e iei taulanga e whai ai mea lofa, o taulanga whawhetai, o taulanga I mea manongu. A iei fo I taulanga mo angasala. So, o le taulanga mo le angasala, taulanga mu, so o taulanga ia, e spapitoa lava mo le angasala. So, to e sue lata tau tusi whamon mole, I le Levitico alona tau kueiva, se tato ava ai. So we're going to look at the Old Testament and the old sacrificial system to give us, or to remind us of this system that the Jewish people had to go through with regards to working with the high priest. So, maua mai le Levitico na iwa, whaipu e tolu ma le wha, whaitau mai mua whamon mole, Levitico mtau koe iwa, whaipu e tolu, ma whaipu e wha. Whamailo na whaitauina, ma ie whai atu I le whanaunga Israel, ia whape atu, ia outou ave se o tipoa, e whai Faitaulaga mo le anasala, o se tamai povi fo'i, ma se tamai mā moe e tasi I lo la tausanga. Ia sao ona le lei I la ua, e whai mataulanga mu. O se povi poa fo'i ma se mā moe poa, e whai mataulanga whaafetai. E whai ai le taulanga I luma o ioa, ma se taulanga I mea e ai, ua pālua ma le u. A wā o le aso e whaali mai ai I lova yate o tau. So lela ua a mata o na whaatino whai ngā taulanga I le whenenga tuai. So when we look at the Old Testament and the old system, the old sacrificial system, we find it in verse 3 and 4 of Leviticus chapter 9. And to the children of Israel you shall speak, saying, take a kid of the goats as a sin offering, and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, as a burnt offering. 4. Also a bull and a ram as a peace offering to sacrifice before the Lord, and a grain offering mixed with oil, for today the Lord will appear to you. So even in those two verses, there are like 4 different sacrifices that the people of Israel had to bring before Aaron and his sons. If we had to do that today, man, we'll be overflowing with cows and bulls and rams up our driveway. But praise the Lord of Jesus Christ, right? But we're just taking it back so we can see some context. But this is what they had to go through. Okay? So, o mea na whaafea ngai male nuku o le atua. A tato wawai e pe wha e aitua I ngā taulanga I o whetalai le atua I ona tangata. Sauni taulanga ia. Amen? Taulanga mu mua masala. O taulanga mu mua lato whaafetai.
o taulanga I mea manongi, o taulanga I mea ai, o mea alofa. So o mea o malama ia, o le malama ai le tangata Israelu le faitau le tusia Eperu. Ngai o mea ia le sa fai ia so ma, sa uni taulanga mu mo le ansala, sa uni taulanga o povi mo ansala, sa uni taulanga I mea manongi. Ai whawhetai ono Yesu, ua le toi whaatino ina e tātou, ona oia. Praise the Lord. Let's have a look at verse 8. Ano, can you read verse 8 nice and loud, please? So Aaron came to the altar and slaughtered the lamb as a sin offering for himself. So, le whaitau le na whaitau e ano, whaipoi valu, o na whaalata atu ai leo a rona I le whata whaitaulanga, mana whasi le tamai povi, o le taulanga, mo le angasala, mo ia lava. So, for the priest, he had to do a sin offering, first and foremost, for his own sin. So, le taulanga mua e whai e a rona, o le taulanga mo angasala, mo ia lava. Aisea, ona oia o le tangata. Oia foi e angasala. So a ole I alu lai ave taulanga mo angasala o le nuu, e whai mua le taulanga mo ia lava. So before he enters the holy place, he had to do a sin offering, not for the people, but for him. Why? Because he is sinful man himself. Whaipu e swuma le lua. Anna, do you have verse 12, please? Then he slaughtered the burnt offering. His sons handed over the blood, and he smashed it against the side of the altar. So whaipu suma lua le whaitau e ana, ua ia whasi fo I le taulanga mu. O nā watu ai lea e atalio a rona le toto I a te ia, na ia sau fo'i ua so'o ai I lunga o le whata whaitaulanga. So o le taulanga mu fo'i lea o le taulanga o le tongi o laina. So, o lesi fo'i vai ngā taulanga lea. This burnt offering was for the atonement. So the sin offering was for sin, and then the blood of the atonement of the second offering was for the atonement. So let's look at the next verse. Vaipasuma lima. Kayla, do you have verse 15 for us, please? Aaron then brought the offering that was for the people. He took the head of the people's sin offering and slaughtered it and offered it for a sin offering as he did with the first one. So suma lima whai mai, ona ia watu ai lea o le taulanga a le nuu, wa ia ave fo'i le otipoa o le taulanga mo le angasala lea mo le nuu, wa ia fasia fo'i ma whai ai le taulanga mo le angasala e pei o le na mua. So le taulanga la lea, le whatu aha o le taulanga mo angasala a le nuu. So this is where they did a sin offering for the people. So imagine all the different steps, all the different parts. And we can read that throughout all of the books of Numbers and Leviticus, the sacrificial system. And the final part is verse 17. Lena, can you read verse 17 for us, please? He also brought the grain offering, took a handful of it, and burned it on the altar in addition to the morning's burnt offering. So fitu, wa ia watu foi le taulanga I mea e ai, malulu mai ai le lu'utanga, masusunu ina ai I lunga o le whata whaitaulanga, atoa lava ma le taulanga mu o le taiao. Le taulanga leo, le taulanga whaafetai taulo taulanga I whai ai mea ai, malutanga o le taulanga o le whaafetai. So, e whaamatala ina umalawa vaenga ia, ona tātou te ai, o le tangata leo le whaitaulanga, e le ngata o ia na tō fia e le atua, e le ngata e mai le a ingo Arona, e le ngata e mai le itua ingo Salevi, e le ngata e ia te ia le notoanga manu, e alofa I tangata, ai o lana ngaluenga whai, o le whaatinoina o taulanga. So when we look at the priest, the role of the priest, they are human, they are appointed by God, they are from the tribe of Levi, they are either Aaron or the sons of Aaron, they have compassion on their hearts, so they can work together with the people because they themselves are people, but then at the same time, they actually
go through and do all of the sacrificial practices. It's massive, huh? It's huge for this role. Praise the Lord. So a tatou wa aila le ngā luenga a le Faitaulaga e maofa fo i o tatou manatu i le matautia o le atua pa ia. I le whātonuina o lona nuu. When we look at the way that God laid out his expectations of his people because he wanted to set Israel apart. That the whole of the Old Testament sacrificial system was unto a holy God. Amen. But praise God for Jesus Christ. Amen. Nā tatou mata mata i ngā luenga maea na whaia e Yesu Keriso. Lea la wa tatou ai. Lea la wa tatou saoloto ai. Lea la wa tatou fia ai. Ona o le ngā luenga a Yesu Keriso. Le wha mai ele mtau koe fitu o le Eperu. Wha mai le whai koe luasuma le ono ma le luasuma fitu. A wā e ta tau ona iai ia i tātou o se Faitaulaga Sili whapena. E pa ia, e anga malu, e le aisona lea. E tau ma maonga i anga sala. E sili fo ia i lunga o lanu. E lea o ngā ia te ia i aso whaiso. Pei o ia Faitaulaga. E mua o na whai o taulanga mo ana lama anga sala. O na whai ai lea mo anga sala alinu. A ua atu tasi lava o na whai e ia o lea mea. Ina ua avatua o ia e whai mataulanga. Ina ua avatua o ia e ia e whai mataulanga. Amen. Ona sili e sele nā Yesu Keriso uso mutu whawhi. Amen. E le o toi uia i tātou o whai ngā taulanga a le whenei na tuai. Ai sea, ai tasi le taulanga, ai awhi. A le whai mai whai pua luasuna fitu, a wā ua atu tasi lava o na whaia e ia o le mea, ina ua avatua o ia e ia e whai mataulanga. O le ale winga o ia upu, o lana taulanga, o lona ola, na tuina mai ato atoa, ma ea, uma mele toto, sau mele vai, ma liu o ia I lunga le sātauru, o le taulanga mai. Amen. That when we read in Hebrews 7, verses 26 says, for such a high priest was fitting for us, who was holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and become higher than the heavens. That's the Jesus that we serve. Then verse 27 says, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. Because it says, for this he did once for all, when he offered up himself. Jesus Christ is the perfect high priest because he offered the perfect sacrifice. Amen. That we no longer are in the old sacrificial system. That Jesus came not to abolish the law, but he came and he fulfilled the law beautifully. Amen. Amen. Lela wa tatou iai I le tai au le nei. Wa atu tasi lava a. E leo se Faitaulaga Yesu Keriso ina ia alu ia so malama mo I tātou. Ina ia Faitaulaga ia so malama mo a tātou se se ma tātou ona sala. That Jesus is not like the high priests of the old system, that they had to go every day for our sin offerings, that we had to go every day to the priest for our thanksgiving offerings. Amen. No, that when he died on the cross, that the veil was torn. The veil was torn and the holy place was revealed. The Holy of Holies was revealed. And it meant that we ourselves can approach this holy God. The Jewish and the Jews, they could not approach a holy God because he was always behind a curtain. But when Jesus Christ died, the veil was torn apart and we are able to enter the Holy of Holies because of Jesus Christ. Amen. For me ina wa maliu Yesu Keriso, wa sailua ina le ie pui pui, le na va ai le tangata ma le atua pa ia. Aisea, ona o le maliu Yesu, le lawa mawaila vanoa I tātou malava. Tātou te o mai ai, le pēna tātou whanongonongo ai,
I le vai aso na te anei. Nā tātou whaalata la tātou hia, I le nofoa o le alofa I tumo. So praise the Lord. Amen. Vai no mo mola na tātou launga. Vai aso le asau, tātou te wa ai I le whaatau no wina la e Yesu. O vai ngā umalawa ia, I whaatau I le Faitaulaga si. Praise the Lord. Tātou tūlai mai ni tai au, whai wina tātou mtau ko le tatalo. A vea lava le tatalo mau tatalo. Tātou whafo I elevi I ngai le atua ona o lana upu. Tātou tatalo. Whaftai tele tama. I le awina mai. O lo walo Yesu Keriso. Lea wa vea mataulanga. Ina ia tongi o la ai au. Le tangata na sala. O lo wola le nei. Mo oe le atua. Whao ngā waso. Au nai mo oe. Tala ina le tala le lei. Ia toa tele ni anganga. O lo malo. Whawhitai mo le nei amanoa. Vi ia oe tama. Amene ma amen. Lord, we are so thankful this morning. Come before you at this beautiful moment, Lord Father God, as we end off hearing your word, your Son being the perfect sacrifice, and as we head into the time of the Lord's table, Father, we celebrate you, we celebrate what you have done. Glory be to the name of our God. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord.